ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯌꯔꯄꯤꯁꯣ ꯀꯁꯨꯡ ꯁꯥꯎꯊꯔꯟ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯎꯅꯥꯎꯊꯣꯟ ꯆꯤꯊꯨꯡ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ FMR border fencing scrap taukiba hujik fencing tawgani haina kanna tawriba asida ekoina sidi yaroi haidana 20 September 2024 da chief minister da MLA ki through da nomination khrabani adubu karishu tawsabide adu ekoi gi demand do solve tawbige ekoi demand do thunghange haidabida amuka date 17 October 2024 asida border fencing se DPR loba horo thabak horoni haidana amuka tholoi bse tasengna akoi bu usitabani hena balawi aduna ngasi akoina apamadi border fencing toba haibse akoidi yaba sungam ngamoi karigidamakta no hanna congress ki matamda ashoiba kya laidana hojik phawba problem asuk chauna leringai sida amuga handaki government BJP na third term lakba sida amuga shoiki poto da amuga chongsanaga honaraga ekoigi praja singbu ekoigi people singbu awaba or disturb toba problem piriba se ekoi tasengna ngasi student body anisina shoya yabang loy ekoina tum khalo kabobe di habse manipur gi khunne manipur gi lamne hen hoje hainaribni adubu fencing tawuni hen haibse ekoi kona mu regret lakani kona regret lak tabshuru budi hoje fencing se tawdubida thingjan khibasina hoida chumani habse ekoi sound tangul student union romdagi ekoi pundok chari ngasigidi ekoina press conference tawkibum dungdagi ekoigi dimana sidi tawba suya yaroi haibni adna kurigumba moina survey changba or district administration romdagi khangde law and order romdagi khangde any force dagi khangde fencing gi maramda lakba fencing tawgani haina lakba mioi kudimakto ekoigi yeknabni ekoi yaba sungam ngamoi karigumba ekoina haibaduda thausa bidibida tawthoka namphu sapuda tawrodi ekoishu adu chak chaba ekoishu stand tawrga ekoi face tawgni haibse media gi chuda pijari adu karigumba government na soft tawbida asigumba se tawthoga karigumba laibak thiba kudong thiba thodi state government amkuchung central government na risk pugadabni adu si yengo nahan gi 17 October 2024 da tholok cherol adu de yawse chasat kamjong haide chasat kamjong district haina kadai da lebrne December 2016 da thokiba 7 district ration adu da kamjong district haina thokibni ne adu sida moina chasat kamjong district ne tholoi bisti central government na state government na amuga lairiba ekoi adu da committee singbu lan amuga honingai sinbibra haibdo ekoi question tawni aduna ekoi yabunga moi fencing se tawbosue yaroi karigumba any individual any department na asida involved tawruga karigumba tawramadi southern tangkol student union eastern tangkol student union na tumina lairoi yabusuma ngamroi sebasua yaroi haibse press scheme through the पाउसे पिजबनी हौजिक इसे अखोगी फोरफादर्स इनकी तसेंगना डेमोक्रेशन दुदी लेये अदु अहनसिंगना लोय खंगबो गातनी अदु खंगना अचुंबदो करिनो हाइबदुदी अइना सिदा ताउगनी ताउरोय यानी यारोय हाइजसु अदु अचुंबदुदी मयामना दुम खंगम गातनी हौजिक अखोइना खाबो यारोय हाइबे मरमसे अदु अखोगी लमनी अखोय अदु द लव उरिबनी अखोय अदु द सनसरिबनी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯐꯥꯗꯔꯁ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯐꯥꯗꯔꯁ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯤ ꯍꯤꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯅꯩ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ